Year of 2020 ni molo, hayam gnangino amang chalajak. Wanchugo 2020 bisino muk plik sapai slai baskani 2021 bisi phairenani. Ojorao corona ni bagi sakni kolomte khiklai yapri thansake selajak doctor, nurse, police, state government, central government, NGO tei kabangma lukurokbo sakthari chubalaijak eba chaitolaijak. Abahai amang chama jorawono ti kaisa ketal khai kok tuma phai sokpajak. India 2008 bisio smartphone tiklaijak mani ulo private ti non-private jotono use klaimani eba tuilaimani nukjago. Kokngkha obahai event board tamobo obo kaisa mobile virus mobile ni joto financial apps ni wallet ni rang khoknai virus haing ni joto ha kotrono government ni kaisa cyber crime no romnani eba abanutine hojak khlaini bagai branch strongo bar thokotoninka CERT Inc. Nung hojak tongnani nangnai tangai hingke nini mobile ni financial apps no busuk save khlai toniman. Sana thangke PhonePe, Google Pay, Paytm, Amazon Pay tei dal kabangkuk apps ni. Event mobile bank apps ni bo joto information naharimano o virus. Bahai ke henke nini mobile ni screen lock, nini mobile ni pattern lock, mobile password. Tegesha nangkuk jak engkha nang wansukna jesafana untun ani mobile OTP phaina nangnai hayake kubun hacker rok rang naharimanya hanai ya o virus OTP joto naharimano. India o finance gang o virus Europe country tei America o kabangkuk patimung unja. CERT Inc. o virus bahai katui manai saka jepro nung apps install khlainai apro joto naibani yaglono khlaike chakungnai. Tegaisa nangkuk jangkha tamung nungni ni mobiles by Google o thangai type khlaipru jese website phono open khlaina naike nung hojak tongthai. Abo Bureau Report, Salboni Kok.